Papadasan ni Kabsat Judy sa napudnonagan, tintay patangatangay drama itangam. Shoutout mampay, kada Aida Pagiringan dita San Manuel, Pangasinan, kan iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos, kani Glasa Sadka from Benguet. Kasti mantikunani Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom, tapinanawan nak, tinakasikog kanya. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kaya tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ilak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, hanya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto ah. Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adatamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan mo't, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Agam malala, baybay amon dayja a tao. Nalan, agrupot kayon, tapno makaado tayo anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun ah. Oy Judy! Na, matmaturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Pagmamanot, may sa kilo nito yung okrama na. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alain nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damat napintas sa balas ang akanuamanan. Anak mo? Owen, sir, anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun kipaggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagagmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alakot, Uwan, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Magbagay ko ngamin to'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Uwan nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay na dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwain. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko anak. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkikita na kanya. Ha? Agrasamot kanya day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila'y bagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbak at Judy. Ngam no tilangak, ubingak
Apay, nalalay ngak tupay nga agporng maangam sika. Feeling nyo lang ang dayta nanang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na, kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Well, ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan, apay, kasla awan ba't kaduamita? Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Kwa, sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? Kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, manang? Kwa, nakanak-abalasang jay anak ko, sir, ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. At subliag to nga rod no madamdaman niya, tayo nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir, awan problema. Agsubli ka, urayin ka, sir. Okay, manang. Hoston to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sabot anak ko ti kurso na na. San sabot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nag-sexy ak nga raw iti day to'y asuot ko. May bayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ba taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma. Tasyak, ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, kahit inlakaman kayo iti anak mo, kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasaw ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Ay, napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam, anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan mo na. Ay, nairwa makon iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag kumabi ito'y anak mo. Tain kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Kahit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay ka lata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ay, si kalagan tiagbate, tabantayan pa'y laang ti apu kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, nadya ngay tinagsasaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy.
Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na? Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin, di ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaap. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan me. Wen, pag-analag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jimbalay me, tayam ab mo kay ti anak ko. Amang ano di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang no kaskasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armon ni Marco ang inkarigata nga inaklong ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbaganay ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Uwan. Awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ko nagtarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yak amo iti na anak ko. Ang laklakay samot ten na baro. Angam, kaslaman nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamo mo ten ano kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakid, makamukha nga ron, Judy.
Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam respeto kla ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanya, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabahak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga asawa. Masayag ti bukot mo, wen? Saan Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutan na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog, iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami istibukot mo mabitla ang wan. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami istibukot mo. Ha? Kaya't maamasahik ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun sa ni Marco. Sublatan na sasawam mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga dayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ay, anya ka matin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ano nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Ang ipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga Ngang masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Nabayagan ag crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gam ti awis ko, Floro. Apay ka din, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin ama nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ibagaan nagsina kamin iti amam. Kat nawayaak man nun ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tananlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay, ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo din makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasam ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la iti naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sa
apay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwid nga ron, gamay. Jaka mo iti dayjay a Judy. Agal na ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknangkan, pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamon yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hay, aning. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Bueno, siya nga ron. Diya kung gumatang dita pwesto na, tayo nalilaw nakmat na dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kaya't ko apagkatangan, aning. Ha? Ay, mabalin latasar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin alasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rubak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga uray, honey. Sana to na yan. Sige, makantali kayo di ko, Chef. Ala, Okay, honey. ada magkayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka, Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Ay, damok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain lang. Iso nga awan nubya na. Iso asyak tinagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasan ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawan? Judy, apay ayang ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga ron Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatang tibiyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin.
Di ka nagpampanunot. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho kay abroad nga uray na riga. Tapi nanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matan ti kayat mi agatangan at araon tadamatan paggatang mi. Aging gay tadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kadyak kagawi di Pilipinas. Aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudnonagan tintay patangatang itangam sakbay na makablaawa mampay, Darusel de Guzman di Taquirino Province, Rodolfo Quiapo ni Dolores Miranda. Kasi mantiko na ni Kabsat Santa, dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak, tanakadungdong mo ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon, katrigrigalwan na. Ay ayak lao na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak, tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Kita man, to'y blouse ko no bagbagay ko badlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalak man nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Sana. Regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Wen nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anibersaryo may, di na malagip. No jak ipalagip, awan na. Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet unay kanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Wen nga ron, naglaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon na, permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaang, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga ron. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag meetingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay.
Nangan kami ni Tirwar. Isu nga intikautan kamutin iti kanem sweet eh. Ala, umay kanta mangan karway. Tayo paboritong nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na! Nag-iibasin. Alaga rod. Agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo sweet eh. Saan din? Narabos kamot narding. Kislamot kakas-kasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit? Hindi kakas-kasar tapay lang. No kayat mo mapantapay ang honeymoon. Anya! Saan din? Sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni Pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mate. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Ang saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni Pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Ang may tangay, ultimo pagidan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Katno nakaara ko platakan niyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kastamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwen nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakat dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang pati iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirelusi ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaro no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awang lalailuan na. Oh, anya palat kuko ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailuam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailuam mo. Anyat mapaspasamakan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo ta magsigao iti kanan na sana ya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailuam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo ta kastuyak sana ya. Apay di ka pala nairuam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyatan mo isulatan.
Mumlakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang taken ko na. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na. Saan asyowe ako nada? Oh, nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan ba't siguro? Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ko na. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kwa na. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe? Naipaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Tapay mat, mare. Una, takasla ka na ayon na blooming ka. Presko ka na ayon tarupam. Kan naisampay. Kaduan mat, mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siya, kasla kaaruban sa langan, ti pangibilbilangan di asawa kanyak. Iliwag tinapalabas, no makitkitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbagana iti. Nagpintas ka, bakit? I love you, bakit? Ay, nagsiksi ka, bakit? Kakasta ti bagbagana kanyak, iti. Ang amita nga'y, nagangdod ka. Kung kunana kedin. Anya? Ay, nagloko ba't day nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pa'y laan. Anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawan iti 70 plus, kat agbabae pa'y laan. Asino kumamati mang patol kang kwana ngay? Kasaan mata pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laang, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Ada mata kanayon ni Jay Balay. Saan mata rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa? Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga ada mapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no, pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan, agam kinapudno na, hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Takas to'y matlatim bagat kan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay na kenkwana. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Ta, amangan no adakit di mo't chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo titiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da. Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laang anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil tadulaki di agbabain. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam.
Jack Marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta, di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Olay kan, aya. Anyat naknakan mo, aya, takas ta ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa akpay nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno, nagitangat atapam. Umianak man pala dito'y balayo, tatang. Nay, apayay. Nagapakayaw iti asawam. Saan magkiding masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanya. Ah, apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamag. Isu nga tapa ka di nakayayaton. Nga mga no da babae na. Ay, nanak ko. Saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo eh, adamot saan? Basta, Jack pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay, nadyak mamatay nga babae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ko nga tan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Pagka ka din ni Santa Nanang? Ada. Di na kanu kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya nga awan? Kat no addan samot nga minin babae. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayat at launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakas ti ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwumot nga min maminsan Amom nga minan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa No natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga agatap. Nanang? Ti mo lang matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanagkan. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutom iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nurod, nanang. Inka pa'y mangala iti regalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, nanyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano niya ti kayat mo nga aramidag? Iso, ti masurot. Ah, Ewan kaya. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? ni. Apay, anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine. Ta, nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka, no? Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala, agawit tanwan. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga ron ano kasta anak ko. Sana na natamnay ken ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Ala! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, 5 ilon kunam, Santa.
Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay, sos! Delikado na itan, Santa. Ha? Ang babae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, at da babae na. Uray ag pinustata, Santa. Adda babae di asawa, no kasta tiyar aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag, anak kao. No kasta! Adda babae nardig! Awan, adaya. Iyag mo na ita, cellphone! eh. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam! Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo. Matuukan ako na manguray kan ka dito'y hotel. Makitam! Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan na tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day. Saan ko ang babae na jay? Aglibas ka pailaan, kat naglawag lang nga ro na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa, jay pagsarakan niyo. Apay, nardeng. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi la ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababay ti kasya nga raramidam. Walang kayo iti bain! Nana, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. O anya, kasjay ti kayat mo nga ramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kas tauna niya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mat gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat ka ni nanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayam mo Santa. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapahay ka ni sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manipod kani kabsat estong sa napud nanagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rinaldo De Pano di Tala Purisima La Paz Tarlac, Maricel Pelarios kani Marcelina Kamkam. Kastiman ti kunahan ni kabsat estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigod na pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idisimro ti sadot ko insardeng ko,
ket nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka baulan? Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil nga ron kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilapas ta. Manjakon ba kahit? Nabanog akaw. Aginanak mo tantanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasig nga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lataa, oray sagpaminsan laeng. Isupay timat gadam. Apay ay, apilitan lang kagtrabaho. No kaya't mo di sikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka ah. Aminom nga min istong. Talaga nga dasad-sadot mo. Nga oray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, tiyan anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukal ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadlaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak, ay saanon. Amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin ka agdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, agdiskitarak may. At kanya-kanya talangan. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalaba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo. Ay saan? Kababayin mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso asaanan. No adamay tudyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang, ay? Nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Langan kayaw, Wayne, nakipangana kiti balay daading mga pele. Imayak ta ang mga nodamaited mga kwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo nung dahil tapalati maitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kahit pagyamanak latan ano manot maitid mo anak ka.
Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang ka na nang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kanunda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag katakwa na ti daan ang balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wen amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arurin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan lang ito pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apay ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano porontong pisang-pisang. Isaw t-shirt ka. Dito yan, pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Yan adaw, taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo, binalon ko alata. Ito. Palimos! Palimos ka kapsat. Maasi kayo, tila kaya, nakaskanyak. Nakapsuot ako. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos ka kapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilang am istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matured ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matured a rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgadan ta. mabainak. Aglako aklaengan ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kaya't mo ka tiyag bambanugan. May tiyag palama nanalakla ka. Agtugtugaw ka na iigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo, itila kaya. Saan na makabaal nagtrabaho? Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaos! Nene. Sikapat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. Insardeng county yan nagpasada ta jak kabalanay. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay no. Kasi kamot nga ron pare. Mabitlang ha? Dito'y. Awatam na ito tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Dahil talat kwarta kon. Jak pa'y nga naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka.
Siyak ngay. Awan lang ang pinsun na kaon. Masaksakitak pa. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, talo, adan to kwartak. Ikan kan tumanan. Ay, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urnong akiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masado ta. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw, di taparaangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawata ita usarik langan pare. Baka pag nakapay mo't pare. No nando ba kumapsurak at lusduyak. So may mayat na da wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Ayaman ak pare. Kin gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-opera ak. Amangan no, ada may titmaw nga. Ure basit la tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpinsyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yan. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukip ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ik-ikan nyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kaya't nakano ti makaurnong adagos. Diyak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yenvesam iti kwartam. Agtripli adagos. Anya nga dayta? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko ram. Sa ita. Tayaman na hindi magbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa jay urnong kao. Alam rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Day, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Katus tungaminan Adan samot urnong mon. Adan
Umdasan na dyan pag negosyo. Paduwak na dyan. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanagan. Tasyur hit na ito. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta ited mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala, madumot lang na yan. No kunak to mangaminkan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito mo'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaon? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tila aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ikit sa balimot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti daytaw. So nga idulin ko daytaw ta paandwag to pa. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano daytaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadungay inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid na. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw Umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan dyan nagado kwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman dyan kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagusan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko amangan. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. Adabot tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan kaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatam tinagbanagam. Tanya ngay,
Natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag dito, sa tumpa kaklahingan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawa na pulos ti pigsak. Kaya't kun tiagunat. Kaya't kun tiaginanamila. Ang nagserbi ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, ada kay magayam dito arubayan niya, oh. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Ada bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga din. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamang ano at ada ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw ako, Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. O may naksuksuko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Hindi na lang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti pan naturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apa nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Ay sus, mabit lang nga ron. Tagrubuatak nanang. Timpuarte agdudo maasakit yu di na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo ang wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasanda kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagyaman at nasandak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ng kaasina, nalabanak mo tikas jay, anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa.
Ti pagyamanak o rekas jay ti nararamid ko iti kalabas, nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko kat ita napigsaak manan, katag tintinulong kami ni ti asawak nga aglutluto iti suman ngay laklako ni. Alakastan, tugayem mo, estong. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! En your nose para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Pakasaritaan ni Kabsat Ago san napudno nagantin tayo drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose kani Maricar Tibayan. Kastiman ti kunani Kabsat Ago, dear manang biyanang, aday dinagbalin na nobyak, napintas a balasang. Agin nadayo ti balay mi, isungay ti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laeng ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak, rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kuko ang bitang ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirog-birog ko nga ron iti signal kung yung cellphone ka o tapno makontak ko ni Angela may loves ka o. Ay, Angela manen. Ay na manong, oray puputam ti kunak. Agsina kay tumat lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela may loves na. Anya? Apay nga ta, adimat ang reply ni Angela may loves ka o. Agaw! Umaykan at mapantan ni bangkag, taintan agaradaw. Napuno kay. Ay, uwan tatang, umaya ka o. Agaw! Apay abatultulal akang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na'y bangkay. Anyat pampanunood sa maya. Madana ganak nga ron tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubya. Uwan tatang. Nalipatan naksamit tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana nasaya at anak kaw. Ta si kamat lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubise. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pakaragsakam Ay na, amoy latan ano kas na ti isam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tinik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kaya bagbagam. Rumarak man langay. Papanaman ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita matadalan mo agaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapalod. Saan natin numerok nana? Dahito yan numero, tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dita. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dita anubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ako. Ada manan load ko, alibre. Naragsak ka man, sweetheart.
Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na naadi kayem mo, ani Ago. Di ka ka rin makonsensya, di ka sa ngararaminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga na. Ta iso nga min ti paralod ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, well? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak na awan kwartak. Sala makisinara kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka mo dos de jano biya manong. Mamati ka ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan matsiguro ading kao? Jackpot yun na maaramid niya ang hila timang mudus kanyak. Ket no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti kasapulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayunan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, Baralo. Aping imawag ka? Pagsarak na ko mga pare. Time taman mo't ag-relax. Ay, kaya ako na pare. Magilang na rin, tagrubatan. Sabi na, di pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Isla na problema. Dito mo inuman, ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak na rin pare. Jak amo ti aramida. Marikrig nak ngamay nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Eh, kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Eh, apeng may ka dito, Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirugan ka. Mabit madala. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyam tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di matoy nobyak. Eh, kwa? Ay, ne, Ago, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapol. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napananda ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan aring rimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, Nanang. Anya! Oo na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na lukluk mo nagitibabay amanob nobyak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Ay, nagkas ang abiyag. Mandi po nita. Yakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapak mapaniji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mo asigo na kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay, pakay. Papanan ka nun di agaw, nakasapsap ah. ay, mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, andamat madlaw yukan ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada.
Kala at agimagat ni Manong mga agmula. Agmula'y tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka no, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awanin planam nga agarmanan iti sabali a babae anak ka. Di ka ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatang aklatan iti pastor ka dingwen. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, no na ito ti kayat mo anak ko, akad naman ragas na. Adalakin di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kao. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang tinukod na ngay ni Awid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagijay. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, dan ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko nanang. Sana na makatrabaho ni tatang. Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasaya no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay. Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babay. Naimbag man ta sininaam Manong. Sana may kariday di ababai kan ka. Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw, ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Lay, si kamat gayang pare Julio. Naimbag man ta nakapasyal ka nitaw. Uwan baray. Umana ko magkindaw iti pamakawan mo, kapukara kiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na jay pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudlo na. Nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbag lang na. Ta sininak adagos na jay babae. Uwan nga rin pare. Manglok-loko na diyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakan ka nga garden pare. Ay good, mabalin na taa pare no kayat baw. No, da kanuwag di ti bangkag. Uwan na pare. Sige. Intapay nga rod agmerienda. Ijit kersina ni Nana Maring.
Ay, wen gaya, mago anak, kasar ni kasinsin mo, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta, nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga ron anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyog iti kasaran no bigat. Muna pare. Sigurado, nga do ti babalasang iyan. Ang damay sala. Ay, hehe, sigurado pare. Adaw at talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan, ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya day jay, pare. Nakadua babalasang. Ang display ka dito. Babae manin. Jakon kayat. Jakon day ta babae. Kukamlat tay da amin pare. Anya? Oo, dahil kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Hulyaw, apayakas ta ti isimam. Anya ti isimam. Eh, inaklon na kong jar armag pare. Ay, good. Kita ma, saan na ka manin na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kita. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw to na'y aldawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka di na jay, pare. Talaga ka di mon kayat ti agaya. Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iti pagadalan. Awan problema dita ading ko. Tadamot urnong ko. Iso ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ti pa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupan. Abangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Tausa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwin anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runaken ka Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyo. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen Manong! Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimbabas itay dito store? Word, Mare. Bunga, ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wait. Talaga mangarod nga masinsun ani Ago nga anak mo. Agaw anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day ngawanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ado, dagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan dagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Kadakin ka day ta, anak ko. Di da ka magmabalin na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo day ta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumatan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kiti. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak.
Alakastan, tigayem mo, ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagninay titunggal maysa.